أنا تمويه تكا بقول سيتو رونغدين بين تمكلتشا رونغدين بين أنت مفعول سيتو قرون قبات رونغدين بين دبي قرا جلاتي ديبسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرد دكتور ياسر إبراهيم هندي خيسان بكم جرتاني تناقين ربي سمبر هجراتو أرى لوان هراسن في كودا تنجرا هنقدر ما تناجين ترى نمون قرتي ياسر إبراهيم سبسكرايب قولين سبسكرايب قولاتي ما ترى كوميت هنگا سيدون يمنتي بلا براخي سبوا جرات كذا ربما تقرتي وان هدو نمك جسيسو سيدون قرتي بلا براخي سبوا جرات كايس والمغلط سنيف وان توكو وان جرو وان قرتي ساوجيني ساسونه دوغا جرتو hanga tokkochu dhaan isin qoodhe jira hanga dhumatti laggin tura namoonni gartii yaasuu biraa subscribe godhati mataadha dai jalqaba viidiyoo kana laalle akkasuma gartee waan seedara wajjin gartii haasawne isin dhageysa hanga dhumatti laggin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha. Guyyaarraa Mustafa wajjin deebinee mee salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu bakka jirtan nageenyi haa jiraatu. Paaspoortii nagaafattee turte salaam jechuudha. Paaspoortii nagartaa turte. Paaspoortii nagartaa jirte. Kennuu fi dhoggadhee akkasitti mucayyoo barbaadu jiru san haadha ilmaa jechuudha. Irraana shakkan san yoo gaafannu guyyaa tokko mucayyoo furdaa hojjetu akka gabbaatee dhuftiin an jedhan. Gaaf takka immoo deebisanii waan biraa haasa'an. Dalagaa deemtu maali jedhan. Ofii moo dhageenyu jaarsa wallolti adda baatee biyya biraa saafartee nu jedhan. Mucayyoon tun ofii kaateen saafarre. Ofii garuu hin deemne. Salaam mallaqaan uummata warra mana kireesseef illee mucayyoo illee mallaqaan bittee akka icciitiin kun adda hin baane akka an marammarsiisee dhugaa hin baasneef. Jaarsi mucaa asuma jira wallolanii adda baanii jedhan. Akka icciitiin kun kan hin baane godhaa jiru salaam. Waan salaam narraa barbaaddu an hin beekne jechuudha. Salaam beekamaa waan kana godhaa jirti jechuudha. Beekamaa mucayyoo tana dho'isaa jirti. Akka ani Sumayyaa walii araaramnu akka ani ilmaan tiyya argu hin barbaaddu jechuudha. Mucayyoon asii saafartee nuun jedhanii soban jechuudha. Dhugumatti seedoon dhugumatti fuula sara mul'atti seedoon hedduu nama rifachiisa. Dhugumatti ilaalame. Haala hamaa keessa dhagaa siistemee qo'e viidiyoo kana mee. Kanaaf Sumayyaa yoo mataa ofiitiin namatti bilbiltee namaan adda baafachiiste malee salaamin isin argituun mallaqa guddaa itti kennite karaa gubbaa balleessitee jirti jechuudha. Waa hedduu jettanii sodaachistii rakkoo sirra uumamaa si marmarsanii viidiyoo soraabanii tu birra gadhiisanii maali jetteeni sodaachistee mallaqaan karaa ramasitee jechuudha. Akka iccitiin kun adda hin baaneef yoo iccitiin kun adda bahe ani fi Sumayyaan ni araaramna. Ilmaan tiyasna fiddii waliin jiraachuu eegallaa. Salaam jidduu sanitti immoo hin miidhamti waan miidhamtuuf sharri isiin deemtuuf rabbummaan haa beeku jechuudha. Waan biraatiif deemti. Maal jettatti? Akka kana argamti. Dheengaddume dhaynu mucaa waan hin jedhan. Amma gabbaati mucaa furdooti kan jedhan. Haa ni illee isima shakkaa hanga jiraatu. Gaaf kaan saafarteedhan. Kun kijiba akkamire osoo duraan ka saafartee jaarsan ka duraanuu adda baatee jiraatu taate jaarsi immoo asuma keessa jira. Jaarsa arguma jirra jaarsa asuma jira. Osoo waan baddu taate durumaa osoo salaamin hin baddii dhugumaa. Mucaa bakka itti dho'isan sayyidu yoo guddate guyyaa 3-4 qofa yookaan torbee takkitti qofa barbaadee asii deema jedhaniit yoo ka baay'ee takkittiif karrama isanii awwaalan. Ilaa jechuun kana dhibe maaliif dho'isiitii santu naa galuu didee barana. Rakkoo wayii qabdi salaam. Salaam rakkoo wayii qabdi. Yaa'u iccisiin asirratti hin bahinni jira yaa'u. Anatu hin baasni malee rakkoo wayii ni qabdi salaam. Duraan illee jechuudha. Yeroo finfinnettuu na jala deemtu. Yeroo konkolaataa na kennitu. Yeroo re'ee naqqaltu mana na waamte. Waa hedduu godhaa turtee hin beekan. Ifa baastee haimuu baattu malee rakkoo wayii qabdi jechuudha. Si galee? Wanni gartiin akka walchisan mantana garuu seedoo dhugaadha haala hamaa keessa jira. Dhugaadha nama rifachiisa. Garuu wanni gartiin akka walchisan waan biraati. Salaam kana dura jechuudha. Kana dura yeroo sadii moo akkana dirqiidhaan gartee kanatu gartee mana si dhaquun feene nu yaamtee jalaa dinnee jechuudha. Laaqana garuma feerte. Laaqana isa nu feerte hoteeluma gartee gurguddaa wayiitti nu feerte. Saayidoo gartee kophatti qabdee makiinaatti kannatee ni jira mitiree. Ani saayiduma kana gartee waan uummanni akkanatti dhalaa wanni itti godhu kanaatu ajaa'iba natti. Saayid mata intaloon salaam mataan isiidha. Saayidni jaalatteen kana dura jeen ture jechuudha. Saayidni jaalattee jechuudha. Nabira bulii jetteen mana isiidha mana kiyya kootuuti inni gartee adaamatti hin gala jennaan kana dura viidiyoo waraabeen ture. Viidiyoo waraabeen ture jechuudha. Ji'a tokko dura. Gaafa ji'a tokko dura viidiyoo waraabeen ture. Salaam
سيجرتي خرا أدامات ديمو ديمو نتل كنا ينني لكي خطو خلاص منك يخطو بولتين تندرا أنا فيديو رابين جراچو نمن قرتي ور دكتور خنيا خبيتن نبيتن سلام أمان تنا وني سين قرتي في دي ديمتي أشي يتف يمن قرتي دور يتف شرا برا أموراف لقوا سيدون قرتي ilmaan isaa gartee arkuudhaaf aarsaa hedduu gartee kafalaa jiraachuu rakkataa jira. Kan hunda gartee wanni inni godhaa jiruuf maaliif ilmaan isaa harkachuudhaaf suma jaadhaan gartee wal arkuudhaaf salaam kanatti gufuu ta'uudhaaf fiiddee cidha jechuudha. Waa hedduu jira garuu nama naasa'u. Waa hedduu jira nama naasa'u. Amma naasa'uun. Isti qo'ee viidiyoo kana geeffanname. Bisa agar kalau dua mama kam gota ni bar. Kam gota. Wallahi mbene kanamma. Rakkoo miti dhisi. Osoo rakkoo hin ta'in salaam mataan isiidhaa seedoo gartee akka isii fuudhu feete jechuudha. Ifaan ifatti jechuudha kun beekamaadha bara. Tana dura salaam wannummaan isin gartee mana kiyya kottu buuli rakkoo hin qabuutii ana qofa jira namu hin jiru wanni gartee adaamaa deemtuuf hin jiru kottu buuletteen aboon imaraatti namicha na seedoo gattaa'e wanni mana shamarratti kophaa mana jirtu wanni deemtee mana ishee dhabultuuf hin jiruuti kottu asumatti buliin jeen aboo anuun deemu nan jee obboleessu anuun imaradheen gartee achi deemaa jee sibira hay makiina itti kanatee mana magaalaa keessa koodun oofattee makiina kan dura makiina itti kanatee salaam kun makiinaan kiyyaalleen kanaati oodhootii bakka feeteetiin deemetiin sadin haya as keessa la dubbi jiraachuu ammaan tana wannummaan isin gartee shira baay'ee ooftuu fi akka Saidii fi Sumayyaan gartee wal arkan hin barbaadu ሰላም ትልቅ ችግር አላት። አዮ አብሰ ያገር ጋር ዱባ መከም ጎታ ይባል ከም ጎታ ወላሂ እምበኔ ካነማ ዳገዱ ቢተና ደባ ፈዱቲ ፓስፖርት ኢሲቲን ከን ኢስሌም ፓስፖርት ቪዮ ዳብዴ ገረ ደምቱ ዮ ዳብዴ በከ ደምቱ ዮ ዳብዴ ዱፍቴቲኒን ሙጬ በከ ጥዶ ይስተራ በከ አዋል ተራን ፊደቹ አንዱራኒን ማ ሚሞሪ ጨደከና ፊዱ ማለት እንከን የዶ ገደዩ ቪዲዮ ወንቲ ጉበራ አርገተኒ ቱርተኒ ያው እጭቲ ጀራነ ጀላ ባሴ ሱመያ ሰገለ ከቴሲን አኒ ቪዲዮ san eegadhaa booda akka namni sanatti dhaarreef maali dubartii akkana gootan jenneef kaameeraa dhaabee keetiin deebiset malaan irraa fuudhe paaspoortii dongoraan kabiraasi kenne kan keetiin fedheet yeroo isin suuraa laalu hulbaastu harkaa butee dhoogadhe jechuudha. Aga ammaatti isin saniif deemu dhabde malee silaachuu deemteet waa meeqa haasoftii jechuudha itti birattu Sumayyattillee waa meeqa odeessiti jechuudha si galee ammallee taatu umrii isii ittiin kennu jechuudha paaspoortii kana hanga isin waa'ee ilmoo kan addanaa baastee fiddutti ittiin kennu abadan paaspoortii ittiin kennu jechuudha si galee hanga isin adda baastutti akkasitti paaspoortii isii dhoggadhu fiinuu dhufti amma salaamin bilbilee waamee jira paaspoortii kan kasii kennaa kootuu jedheen jira jechuudha paaspoortii kasii kennaa kootuu jedheen jira yeroo isin paaspoortii fi fudhachuuf dhuftu asuma qabee waan godhuun goggodha dandeennan bilbilee sillee fattasha bilbil maal keessa barbaadu waan keessa barbaadu jira akkasni godha rabbi keera ina salaamin asu waamne jirra yeroo isin as geettetti la atosam mucoo argite akkam gochuu deemsee deema mucoo arge mucoo itti maan sababa kan kee rakkoo akkanaatiif olbay dubbadataani na shakkani jira olbay dubbadna jedhu jaarsa wallolti rakkoo baraatu tu maal godire hin marammarsiisa video sa waraabee barbaade mucaa marammarsee doktora Sumayyaan barbaadu wal qunnamsiiset bakka feete faasiyaa la ana masani ilmoon sun akka kiyyateef kiyyantaane adda baafadheet Sumayyaan akka Sumayyaan qofti citii keessan habeetu achiin booda meejarra gabaatee himtu garuu viidiyoo mucaa eegan dhiisin waadaa seensi akkasitti kennuuf deema silaan amma mucaa dhabame godhan mucaa makalee arra dhufti bor dhufti ninjaa turan jaarsa biratti jaarsan itti seennee eegaa akka mulleef jaarsatu waan biraa shakkaaf dhiisin yoo akka isaa viidiyoo dhaalaa jiraateenni sa'aatiin inni dalagaa jiru laallanneetiin itti reena as jirtu achi dhufti booda dhufti ninjaa akkasii si galee bookee kun illee nama dhibbaa nama dhibbaa boqadiyyaa garanaaf hibbantaatillee eessaa of hibbanadeen akhi waanim rabbi isaa gargaaru waan akkasii waan hundaafuu salaamin eegu jirra yeroo salaam dhufte
Wahunda yo passport ke gabara dutate eciti jirtu dhugana him jedhenet passport si akka dhogadheettima yo acha rabbi nu laafise bakka nu himtetti neena angal man wajin tura yoro isin dhutu kamera haarate galchina yoro isin naanno kana kala ee sirtan jettee nu gaafattu kamera galchina tenne eena jechuudha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saydammo gama fi gamasin balan kono tikhate jirti rabbi sagar garu amma ga wal magalatti daima kana fi garte hada daima tana salam tu garte kharame sida garte woni jiru استيمه سلام دفت يرتي لم تراኝ የጠራውሽማ ታውቂያለሽ ጉዳይማ ታውቂያለሽ እኮ ፓስፖርት እንድትሰጠኝ እንደሆነ አውቃለሁ። ፓስፖርት ልሰጥሽ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እውነት በጣም ተቀይራል። ጥሩ ሰው ነህ። አሁን ሰው ነህ። ምን ሰጥሽ ታዲያ? አሁንም መልስሽን እየጠበቅኩ ነው። እኔ አድርጌ ያልኩሽን አድርገሻል። ያው የምታውቀው ነገር እኮ ነው። አድርጌ ያልኩሽን አድርገሻል። የምታውቀው ነገር ነው። አላረግሽም? ሚሞሪን አሰጭብዬሽ ዝም አልሽ። አፈልጊም ፓስፖርቱን አንድ የጠራውሽ በጣም ተናድጄ የጠራውሽ ዛሬ ደግሞ ለምን አውቀሽ ነው አንቺ ልጁን ላጠራ ነው ብለሽ የመጣሽው? ልጅቷ የለችም አሉኝ። የምንኖርበት ቤት እጄ ለማጣራስ ትይቅ የለችም አሉኝ። ያሸሻት አንቺ ብር ሰጥሻት ያሸሻት አንቺ ነሽ። ሰላም ለምንድን ነው እኔና ሱመያ እንድታረቅ ማፈልጊው አንቺ? ደግሞ አሁን እንደዛ ማለት ጀመርክ አይደለም? ሄድኩኝ ቆይ የለችም ምናምን አሉኝ ባለፈው። ልጅቷ እኔ ራሴ አላገኘኋትም እስካሁን። ከትላንት ወዲያ አንቺማ እየፈለግሻት አይደለም። ገብቶኛል ለምን እንደመጣሽ። ልጅቷ ያለችው አንቺ ጋር ነው። ደብቀሻታል። ለምን ደብቀሻት? አሁን ይኸውልሽ ሰላም ደግሞ አሁን በእንደዚህ ምክንያት መጣክ? ሰላም አሁን ላለመስጠት ከሆነ ይሄን ሰላም አንድ ነገር ልንገርሽ። የልጅቷ ባል አለ። ባሏን አግኝቼዋለሁ። ለባሏም ለልጅቷም ጎረቤት አብረው ለሚከራዩ ሰዎችም ገንዘብ ሰተሽ በገንዘብ ዘግተሽ እንደዚህ አላረኩም። ምን ያሸሸሽው አንቺ ነሽ። አሁን ይሄ ምክንያት ነው። እኔ አላገኘኋትም። ሲጀምር ልጅቷ ቀይ ትሁን ጥቁር ትሁን የማውቀው ነገር የለም። ሰላም ሮጠሽ ቀድመሽኝ የመጣሽው? ፈጽሞ አላገኘኋትም። ቀድመሽኝ የመጣሽው መጀመሪያም ሀዋ ልጅቷን ጉዳይ ስትልሽ አውቀሽ ነው ሮጠሽ የመጣሽው እንጂ ደብቀሻታል አንቺ እንዴ። ልጅቷ ጋር ሲሄድ መጀመሪያ ቀን ምን አሉኝ መጀመሪያ ሄጄ ሳንኳኳ ስጠይቅ ራሴ መኪና ውስጥ ቁጭ ሴት ላኩባቸው አከለ ያለች በሩና ጠይቁ ብዬ ላኩኝ ነኝ። በዛ ሰዓት ሄዱ ሲጠይቁ ምን አሉ? ወጣ ብላለች ማታ ትመጣለች አሉ። ከማን ጋር ነው ወጣችሁ? ከሆነች ወፍራም ልጅ ጋር ወጣች የተባልኩት። ታዲያ ምቻኝ እኔ ባግሮ ላይ ያለው ከሆነች ወፍራም ልጅ ጋር ወጣ የተባልኩት። ከዛ በኋላ በሁለተኛ ቀን ስመለስም አላገኘኋትም። ስራ ቦታ ሄዳ ነው ምናምን ነገር አሉ። ባሏ አለ በሰው ሳትጠይቅ ማለት ነው። ዛሬ ሴት ከነጭራሹ የለችም። ከባሏ ጋር ተጣልተው ተለያይተዋል። ውዴዳ ነው አድራሞት ይሁን ወደዛ ይሁን ተሳፍራለች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ጨዋታ እየተጫወተች ያለሽው አንቺ ነሽ። ልጅቷን ደብቀሻት በገንዘብ እንዳላገኛት ፓስፖርቴን የቀማኸኝ አውቀት ነው። እኔ እዛ አካባቢ የሱመያ መልስ እኔ እንኳን እንደመጣሁት ሰላም አጠያየቅሽ ከሰው ይሄው ሮጠሽ አዋ እንኳን ስጠራሽ እንደመጣሽው መጀመሪያው እንደዛ አጠያየቅሽ ነሽ። እንደገና ሱመያም ደግሞ ሱመያ ልካሻለች ታውቃለች። እሷ ስልክ ቁጥሯን ምናምን ነገር ወሬው ማን እንዳደረሰ ታውቃለች ሱመያ። ስለዚህ በቀጥታ አግኝተሻት ልጅቷን ከመንገድ ላይ ዞር ለማድረግ ነው። ልጅቷን ደብቀሽ ነው። ሀዋ እንኳን ነይና ስለ ልጅቷ ጉዳይ ልነግርሽ ነው ልታጣሪ የመጣሽበትን ጉዳይ ልነግርሽ ስል ሮጠሽ የመጣሽው ከደበቅኩበት ማን አወጣት ብለሽ ለማጣራት ነው እንጂ በተአምር ፓስፖርቴ እጅክ ላይ እንደሆነ እያወቅኩኝ ይሄን ያህል ደግሞ አሁን አይደለም። አሁን ፓስፖርቱን ሳልቀበልሽ በፊት ደብቀሽ አላቃትም አላገኘኋትም እያልኳት ነበር እኮ። እንደዛ ከሆነ አዋን እርጂን ብያት አንተ አታገኘኝም ነበር። ልጅቷን እኔ ካገኘኋት ቀድሜክ ባገኛት ልጅቷን ማለት ነው አዋን እርጂን ብያት ተሞኝቼ እኔ አዋ አታላኝ እኔ አንተ ጋር አልመጣም ነበር። አንድ ነገር ልንገርሽ ነግቼብሻለሁ። አዋ አታላሽ አይደለም ሀዋን እርጂን ብለሻት አይደለም። በታምር አሁን ይሄ የምትለው ነገር አሁንም አያስኬድህም። ፓስፖርቴን ለማስቀረት ነው ምንድነው አላማህ? አልገባኝም። እኔ ስሚ ሰላም፣ አሁን ይሄን ነገር የምታረገው አንተ እውነታው እንዳይወጣብህ ነው። ሰላም እኔን ስሚ፣ በትክክል ይሄ ነገር እውነታው እንዳይወጣብህ ነው። ሰላም እሺ፣ አታጣሪ ይሄን አትበይ። ፓስፖርትሽ ልስጥሽ ሂጂ። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። በቃ እኔ አላጣራ አይመለከተኝም። በቃ ፓስፖርቴን ይስጠኝና ልሂድ። ይኸውልሽ ልጅቷ የደበቅሻት ገና የመጣሽ ቀን ነው። እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ አንቺ እዚህ የምን ያለሽ? በታምር አድመሽኝ እዚህ መተሽ አንቺ ከዚህ ልጅቷ ላጣራ ነው ብለሽ ቪዲዮ ከዚህ ስለቂ ከነዳናይ ጋር ስለቁ እኔ ከአዩ ጋር ቪዲዮ የሰራው ኢትዮጵያ ገና ነበርኩኝ። እንደውም የእናንተ ቪዲዮአችሁን ተነሳስቼ ቶሎ የመጣሁት በፍጥነትም ለመነሳት አላሰብኩ ነበር። በስልክ ላስጨርስ ነበር ያሰብኩት። ከዛ አንቺ እዚህ ሞልሽ ሳይ ሰላም ለዚህ ጉዳይ ሄደችው ለተንኮል ሄደች ብዬ ነው ያሰብኩት። ተንኮሉስ ምንድነው? እንደመጣሽው ልጅቷን አግኝተሻት ከሱመያ ጋር ተናግራችሁ ሱመያ እሺ የምታውቀው እንድታጣሪ ነው ሱመያ የምታውቀው። አንቺ ግን ለሌላ ተንኮል ነው።
ሱመያ አጠገባችን የለች። ምን ይሰራል? ለማንም አልናገርም። ምንድነው የሚሰራው? ለምንድነው ሰላም? አንቺ ከኔ ያለሽ ጉዳይ ምንድነው? ልጅቷን ልደብቂያት እኔና ስለልጅቷ እኔ ሲጋለጥ ይጋለጣል፣ ሲታወቅ ደግሞ ይታወቃል። ሰላም ያለሽ ችግር ከኔ ጋር ያለውን ተናገሪ። ከኔ ገንዘብ ፈልገሽ ከሆነም ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ ተናገሪ። እኔ ገንዘብ ችግር እንደሌለበት ከፍለሽ ነው ልጅቷን ያስደበቅሻት አውቃለሁ። ከፍለሽ ኒካ ደበቅሽ። እኔ ነገም ተነጎዳም ቢሆን ደርስበታለሁ። ዛሬ ፓስፖርት ሲነስርኩት ሌላ ጊዜ ደግሞ ምን እቤትሽ ድረስ መጥቼ ምን እንደምወስድ አታውቂም። አንቺ ራሱ ልወስድ እችላለሁ። ልጅቷን ደብቀሽ ከፍለሽ ጎረቤቶችን እንዳትናገሩ ብለሽ እኔ እጥፍ ከፍያቸው አጣራለሁ። ጊዜ ፈጅብኛል። በጣም ብዙ ነው በእውነት ነው። ሰላም ጊዜ ፈጅብኛል እንጂ እኔ ልጅቷን ያለችበት ደርስበታለሁ። ገባሽ? አመጋወል መገለጥ ሰላምቹ ነምን ገርቴ ማለቅ ኸፈለ ዳይማ ከነገርቴ ሃዳውጂን ካራሜሴቹ ወነ ጀማጅሩ ሰላም ቶንኮሊ ቢራቲን ደምቴቹ አኮማን ገርቴ ያቀበስ እንጂ ሰላም ዮካን ገርቴ አከ ገርቴ ሰይዶፊ ሱመያን ገርቴ ወሊ ገለኒ ገርቴ ጅረኝ ሳኒ ገርቴ ወሊ ተራራመኒ ገርቴ ጅረኝ ሳኒ ገርቴ ኦዋ ወጅንጅራተን ሰላም ፈዲ ጉቱ ይንቀብዶቹ ይፈቶቹ ሰላም ፈዲን ሲዳ ገርቴ ኮም ገርቴ ማን ተነሰዶን ገርቴ ሐሳው ጅሩ ሰይዶ ጃለቹ ማሊፊ ጀልቀበለ isni khasin torechon yohan sedo jalati yohan mo garte malaka feti almuhim fedin salam takafi takachu aka garte sedo fan garte sedo fi garte sumayan garte walti deben fedi hinqabtu salam sumaya bira garte ro jirtu wan bira tabati hoga garte achi gorte mo aka garte mo garte isane fiyadu fakati Sumayya gartee ni gorsiti akka gartee Sumayyaan gartee sidoodha wajjin gartee akka gartee Sumayyaan gartee sidoodha wajjin waliin garre waan hin taane gartee akkasiin haasootu namni gartee duuba taa'ee gartee godhaa jiru salaam jechuudha. Amma gartee ifaan ifatti adda baatee jirti jechuudha. Maaliif kun hundinuu gartee miqanyummaa irratti moo hinaaffaa irratti maal jetta dhiroo ajaa'ib. Amma sedoon kun gartee biyya sanitti rakkataa jira. Dhugatti fuula salaalame jechuun hanga gartee gaafa gartee as biyya keessa jirullee gartee wayyaadha bara. Amma sedoon gartee dhugatti haalli gartee jiru baay'ee tulfaatee jira. Baay'ee tilmaatee jira jechuudha. Amma ni wal magaalatti gartee sedoo gartee karaa biyyaallee gartee as deebi'ee jeenin jira. Wanni gartee achi teessee gartee intala sana wajjin gartee rakkatuuf hin jiru. Salaam wajjin gartee balaa biraa keessa gartee galtee gartee isii wajjin gartee if rakkistuuf hin jiruuti karaa biyyaas deebi'i. Paaspoortii ishiidhaa gartee naa kannettee dhufte mashini paaspoortii ishiidhaallee haa kannuufi gartee kajetti paaspoortii isaa gartee yoo kanneef irra jechuun paaspoortii bira qabee maal godha ammas balaa biraa gartee yaa'ii biraa keessa galuurra paaspoortii kiyya fuudhettee gartee ammas poolisaan gartee isa qabsiiftee waan biraa keessa biyya namatti jechuudha. Waan biraa keessa galuurra paaspoortii gartee firraa kan nafituma rabbi irra dhiisetuma yoo gartee daa'ima san gartee haadha daa'ima sanii akkuma gartee isin gartee maallaqa kannatee gartee kan raammeessitti innis akkuma isin gartee maallaqa kannatee kan raammeessitti biyya biraa gartee magaalaa biratti akka deeman gootetti inni illee gartee maallaqa kafalee karaa gartee danda'amuun yoo gartee haalli kan ta'u ta'e maallaqa kafalee haadha daa'ima sanii fi ilmoo sana as deebisuu danda'a. Meebi gartee yoo haalli ta'eef jechuudha. Namni man tanaa maallaqa nama nyaatee baduu danda'asi. Abbummaan gartee daa'imaa kun jechuudha. Abbaan namichi kun jechuudha jaarsa jechuudha. Innis gartee yaa'ii biraa kaasuu danda'a. Maaliif jaartii isaa ilmoo isaa gartee hoggaa deenni gartee akka gartee maramarraa hoggaa janiini waan biraatti dhaga'uu danda'a. Kunillee gartee yaa'idha. Yoo viidiyoo kana gartee arkee taariikha gartee dheeraa dila deemuu kana gartee yoo arku ta'e ififu gartee namichi abbummaan gartee ilmoodhaa jaartidhaa kunoo jechuudha waan biraa kaasuu danda'a jechuudha. Shayii gartee achumattuu balaa biraa keessa galuu danda'a jechuudha. Kanaaf Said hanga danda'amu gartee waan gartee ni danda'amu jaamu xiqqoolle ta'u gartee yaalee yoo hin taane gartee akka gartee karaa biyyaas deebi'u ani waan baay'ee gartee hojjaasan jira. Sumayyaallee gartee bakka isheen jirtiin anjaani yeroo dabre viidiyoo isin waraabin ture bakka isheen gartee jirtiin anjaani itti deebi'ee jechuudha. Namaafillee gartee maallaqa kannee ijoolleetti godhee nama kana gartee agartan
nagartee natti himaadha jee sumayyaallee gartee hordofan jiraachuu inshallah sumayyaallee gartee rabbiin qalbii isitti deebsu bakka isin jirtullee gartee mana isiidhaa sanii mana gartee isin galtu bakka isin jiraattu yoo beeyne nuti dheenne gartee sumayyaa lafa qabannaachuu sumayyaa ibaakesh jennati sumayyaa duratti lafa dhawnaachuu waan isin barbaaddu gaafannaachuu takkaama manguddoo fuune tergine takkaama sayidoo gartee fuune face to face isaanummaan lameen gartee fuulduratti ta'anii akka isaan gartee wajjin ta'anii hasan goonaachuu inshallah rabbi jedhe amma salaamii bakka sumayyaan jirtu ni beekti bakka isin galtu ni beekti waan isin nyaattu waan isin dhugdu ni beekti jechuudha salaam mistira guutuu ishee akka jiraachuu hawwaalleen gartee bakka sumayyaan galtuu adarashaa isiidhaan ni beekti hawwaalleen garuu wanni gartee sayidoo gartee akkanatti rakkisanii fi maali hin ga'u hin jaabaran hin ga'u rabbi irraa gootu amma lubbuu isaatiifuu gartee ulfaataadha jechuudha ulfaataadha ani akkuma isin jee isa wajjin gartee waan baay'ee naasee jira waan baay'ee gartee hojjaa sonne jira hanga tokkomee waan wajjin sonne isin dhageessisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa Suheebi akkam jirta nageerta abboo jirta jira alhamdulillah annaguma akkam jiruuf jireenya wal fakkaatti. Kunuma jirra kamaal goonaa gaaf kaan salaay wallallaa gaaf kaan hawwaa wanti jetti akkasumatti mucaan dhabne beektaa aboo barbaadee qabe. Salaamii shakkeeyyoon na dura fiigaa dhuftee kunoo biyyarraa kaastee waa mallaqa dhuftee fi dhoysteen beeku jaarsa asuma jira mee osoo saafaranii wajjinuu saafaranii jaarsa asuma jira mucaan qofti dhabamte warra gandaa gaafadhee siirtii maali jennaan haadiraamotuma odeedama maal deemtee beeku jaarsa wal loltee jaarsa wal hiikanii adda ba'anii gara deemtee beeku sababii adda hiikaniif illee beeku garuu waan akkasii haasa'anii akkasitti sobamoo salaamii uummata mallaqaan bitee dubbii nama wal fakkaatti immoo akkam jedhee shakkee beektaa jira dhuftee akkasitti akkas goggotee balleessitee na dura fiigaa dhuftee kun asiin guyyamaanii sumayyaan ilmaan sayidutti mul'isaa innummaan waan barbaadu godhuu mucoo dhimma mucoo sanii marammarsee qorachiisee akka isaa akkan taane qofa naa ibsu itti mul'isa jechuudha geenan akkuma isiin natti mul'isneef na fakkaate badii kan hunda balleessuuf fiigaa deemte akkasiin illee paaspoortii isii harkaa fuudhee harka qaba abadan itti kennuus illee karaa ittiin baatu hin qabdu jechuudha yoo mucaa bakka turisti baate malee yoo calliste akkanuma akka ta'etu taate yaa'u mucaa bakka turisti illee kan qabdu fa'a yookaan mucaa kun akkuma jedhamu dhugaan saafaruu dandeetti kophaa waan akkasiiti rabbi keerraa godhu anillee mee ammoo wanti gochaa jiraati nama itti ergee nama naannoo san akka wanti jiran argite akka qoratan hin jirtiif hin jirtu suuqa naannoo sanii faa namatti goggolee akka jira deeman yoo jiraattee dhokataa akka dhuftu taate yoo dhugaan tikeettii irraa murtee magaalaa baastee saafarchiisuu dhabde dhimma mul'attii hima qabaa achiin booda hayiixii salaamii fi shakkiin kiyallee gaafsan baate akkasii kaa rabbi keeraa godhu inshaallah yeroo muraasa taatu eegee dhabnaanee odisitu biraa dhufa maal godhetteeti akkasitti illee du'aa godhime atis du'aa godhi rabbi keeraa godhu inshaallah abaan du'aa godhutu jira mana itti mul'inaa suma yelleen ijoollee as baastee dhiyaadha akkuma isii mul'atti qofa mucaan daa'ima ofillee qabattee saafarteedhaan akkuma osoo abbaa biratti dhiiste barumaan abbaa sassaabawwan sissiqanii waan irraa fuudhanii marammaranii an jechuun mucattii barwallaa yaani takka harkaanuun qabanne muush wajjin bolee wajjin ciisee garaa guutuu miti homantukin umara marsiisii yoo jedhamu barshee himannaa qaba eebidha hariiroo takka wajjin hin qabne osoo tasuma hariiroo takka wajjin qabanne wajjinuu ciisuu miti osoo waluu dhungannee jiraanne osoo guyyama takkaa wal dhungannee jiraanne meetamam way uf wallaalletini wajjin rafna itteetini shakkitee marammarsiisuu dandeetta miira keessa jenna jechuudha tanattama guyya takkaa boqoo isiitu dhungadheen beene tama kallachaa dhungadheen beene antama fuula isiitu garoo gubbaatu nu dhungadheen beene dubbii gara jalaatti deebisanii ulfeesteeran laa ilaaha illallah gara gubbaatu yani itti odeessanii waan ta'an itti himanii isillee san dhugaa godhattee deddeemti yookaan aarima biraa aarima ayyuu an fuudhe qabdii sabbima san
fuudhu mirga isaati isaaf halaala haa fuudhu maal sina kennamne jennaanin sababbii masaan aartee akka araarame namni jedhee hin mormineef yookaan akka mucayyooleen argamne beete waan kana uumaniitiin sababbiin itti araaramuudhaaf kana jechuu barbaadeen beeku inshallah rabbaa mul'isu qaame joona argaman dubbiin salphanti rabbaa laafisuus du'aa godhe awwal billee si dheeresseetii nagaan nuuf ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Sayyidoo gartee waan baay'een gaafadhachu akka saahibatti qobbalesitti Sayyidoo wanni jedhamu kun gartee sirrii moo sirrii miti maaliif kana jaamaadha intala gartee yoo gartee si waliin beeyne yoo sun dhuguma gartee waliin beeyne yoo gartee wajjin rafin yoo wajjin hin ciisin akkamitti wanni kun jaamaadha sabni gartee wanni kun jaameef illee maali jeen gaafadhatu jechuudha aboo waan kana takkallee quban qabu Sayyidoo yaasu takka lamas yeroo ibbaan sitti hima jira min amantuu naan jechuudha ani isumahu gartee takka gartee dhungolleetuun beeku ani jalaan gartee ol feesuu dhiisi jalaan tuquu dhiisi ani gubbuma kanaa takka gartee dhungollee beeku takka gartee garumasii kana gubbaawu arkeen beeku kuno haasasaa jechuudha kana jechuudha hundaafuu Sayyidoo gartee rabbiin gartee haqasaa haa baasu yeroo haqa gartee qabee qorabbuma walumaa galatti gaa amma inni intaloota gartee ani takka gartee tuqeen beeku waa takkallee gartee ani rabbiin shaahidaa rabbiin harkaa takkallee gartee irraan beeku jee amma Sayyidoon haasawu isarratti intaloon tun gartee gaafaan gartee ayyuu fuudhu ni aartee maaliif fuudha maalo intaluma tanaa jechuudha isiin gartee jaartii namaati achi Yemen jirti Sayyidoon fuudhee Sayyidoon ayyuu fuudhee dhiisee wannummaan isii galchuu ni jira hinjee maaluma isii galcheen gartee gaa hin beene akka nam tokkotti gaa'ee Sumayyaaf jala qaba maaliif ayyuurra fuudhaa jechuun kunis namni tokko gartee waan maachisu garuu almiin gartee rabbi haa beeku walumaa galatti rabbiin gartee haqa Sayyidoodha rabbiin gartee haa baasu ani ammaan tana Sayyidoo gartee akka inni gartee karaa biyyaa galu itti himan jira jechuudha achi taa'ee gartee akka wacii hin baasne itti himan jira inshallah isinillee du'aa godhaadha amma gaa salaam paaspoortii kiyya gartee naaf kennaatee fiigee dhufte jechuudha paaspoortii sii fudhachuu dhufte masalaam akkasitti jechuudha garuu dubbiin gartee akkasiin gartee dhufteef miti gara gaaffitti deebi'ee istiimee wajjin dhageeffannaa. ፖለቲክ በጣም ብዙ ነው በእውነት ነው። ሰላም ጊዜ ይፈጅብኛል እንጂ እኔ ልጅቷን ያለችበት እደርስበታለሁ። ገባሽ? ድረስበታው ከዛም በኋላ የምታደርገው ነገር አድርግ። ስለዚህ አሁን ፓስፖርትሽን የምትፈልጊ ከሆነ ሰላም የምትፈልጊ ከሆነ ልጅቷን አንጭንልሽ አይደለም እኔ ለምን ከኔ ስር ለመደበቅ ፓስፖርት ላለመስጠት ነው። አሁን ይሄው ከኔ ስር ለመደበቅ ልጅቷን ከኔ ስር ለመደበቅ የፈለግሽው ለምን እንደሆነ ብቻ ነገር እሱም ብቻ እንድትነግሪኝ ፈልገው ነው። አሜ ስለምትለው ነገር እኮ ያወኩኝ አይደለም። ስለዚህ ስለምትለው ታሪክ በፈጽሞ አላውቅም። ሰላም አንቺ ልጅ ደበቅሻት ትምያለሽ? በእውነት አው እምላለሁ፣ በእውነት እምላለሁ። በስንት በለሽ እንጂ ምንም ትነግሪኝ እንዴ? እኔ ስለሚለው ነገር ያወኩኝ አይደለም። ስለ እውነት ነው የምለው። እኔ እምላለሁ የፈለጋችሁበት ቦታ ብትሄዱ እኔ እምላለሁ። ይኸውልሽ ሰላም እኔ ነገም ይሁን ተነጎዳያም ይሁን ለምን ሳምንት ወርም አይፈጅብኝን ልጅቷ የተደበቀችበት መቼ እንደተሳፈረች ቤበኩል እንደተሳፈረች ይኸውልሽ መቼ እንደተሳፈረች ቤበኩል እንደተሳፈረች ሁሉንም ነገር እደርስበታለሁ። የደረስኩበት ግን ትልቅ ችግር ይመጣው አሁን ፓስፖርትሽን እኔ ሚሞሪ ነው ያልኩት። ሚሞሪ ተይው አታስጭ። ሚሞሪውን አልፈልግም ተይው። እሱንም ስላረጋገጥኩ ነው መጀመሪያ አላመንከኝ። አላረጋገጥኩም። ምን አረጋገጥኩ? ስላረጋገጥኩ ነው። አሁንም ደግሞ ስለ ልጅቷ ደግሞ አረጋግጥና የፈለከውን ውሳኔ አይደል? እኔ ደግሞ ይሄን ነገር ልምልልህ እችላለሁ። ልጅቷ ፈጽሞ አላገኘኋትም። እኔ ይሄን ነገር አላደርግም አልኩ እኮ። ካደረኩም ለደቂቃ እዚህ ሀገር አልቀመጥም። ወዲያውኑ ነው የምወጣው ካረጋገጥኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን ምክንያት ነገር ብለህ አታድርግ። ይሄን ምክንያት ሊሆን እንዴት እንዳልወጣሽ ልንገርሽ። አንቺ እዚህ ያለሽ ልጅቷን አንስተሽ ስትደብቂያት ወይም ደግሞ ለመደበቅ ስታዘጋጃት እኔ ገና ኢትዮጵያ ነበርኩ። እኔ እስክመጣ አይደርስብኝም ብለሽ ነበር አንቺ ያሰብሽው። እኔም መጣው እንጂ ስሚኛ እኔም ሰላም ሰና መጣው የሚለውን ቪዲዮውን አንድ ላይ የሰራሁት አንቺን ያገኘሁትበትን ፓርቲን የሰራሁት እንጂ እየመጣው ነው እዚህ ደርሻለሁ አደንደሻለሁ ብዬ አልሰራሁም። ይደርስብኛል ብለሽ አላሰብሽም ነበር? በአዋ በሲስተም አድርጌ ያስጠራሁሽ። እኔ ተንኮለኛ አይደለም። ወይኔ ተንኮለኛ ወተኝ አንቺ ቆይ በፍጥነት በአንድ ቀን ሱመያ እኮ ለአንቺ ለሷም ታግዥ መስሎታል። በጣም መልካም ልጅ ናት እሷ። እኔ ሱመያ እኮ ለሷም ታግዥ መስሎታል። ታውቃለች በጣም እሷ ላይ ለመጫወት ነበር የፈለከው። ምን አድርገህ ነው ጫወተው? ያደረከውን ነገር ታውቃለህ፣ እያንዳንዱን ነገር። እሷም ደግሞ እስካሁን ድረስ ደግሞ የጨከነችብክ ያንተን ውስጥ ነገር ስላየች ነው። አንተ አሁንም ደግሞ የልጆችክ ነገር አይደለም እያሳሰበክ ያለው። የኔን ፓስፖርት የወሰድከው መጀመሪያ ስለ ልጁ ዲኤንኤ ሳይሆን ስለ ሚሞሪው ነበረ። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ያንን ፓስፖርት በፖሊስ ወዲያውኑ እንደሰጠኝ ፓስፖርት ለውጭ የኔ ሰጠውሽ ብለህ ተቀበልከኝ።
ያደረከኝም ነገር ደግሞ ታውቀዋለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ እያልክ ያለው ልጅቷን አጠፋሻት። ይሄ ውሸት ነው። ሰላም አንቺ ነሽ ደበቅሻት። አመንሽኝም አላመንሽኝም ውሸት ነው። በተአምር ይሄ አይገናኝም። የደበቅሻት አንቺ ነሽ። ሰላም ከደበቅሽበት ልጅቷን እንድታወጪልኝ ፈልጋለሁ እኔ ዛሬም ነገም ቢሆን አንቺ ነሽ ካንቺ ራስ አልፋታ ነገር ነው። በጭራሽ ፓስፖርትሽን እንደውም እንዳልሰጥሽ የማይመስል ነገር ነው። እኔ ፓስፖርትሽን ነገም አልሰጥሽም እስካልተናገርሽ ድረስ ልጅቷን አግኝቼ እስካጣራ ፓስፖርት ላለመስጠት ደግሞ ሌላ ምክንያት አቀርባካ አየህ አይደለ? ላለመስጠት አይደለም። ልጅቷ ማታ ትመጣለች፣ ስራ ቦታ ሄዳለች፣ ነገ ትመጣለች እያሉኝ ከሆነች ወፍራም ልጅ ጋር ወጣች እያሉኝ አሁን ደግሞ ከተሳፈረሽ ቆየች እና እስቲ እንሂድና ልታረጊ ጨርሰሻል። ለምን እንሂድና የነገሩ ከወፍራም ልጅ ጋር ነው የሄደችው ያሉክ ሰው ከሷ ጋር ነው ወይ ብለህ አሁን ሲያዩሽ ይሉሻል። ከፍለሻቸው ለምንድን እና ከፍለሻቸው ይሄን ያህል እንዳንተ ይሄን ያህል የክፋት ጥግ እንደዚህ አልራመድም። እውነቴን ነው የምነግርሽ። ይኸውልሽ አሁን ይኸውልሽ ተንኮል ይሄ ሁላ ተንኮል ከኢትዮጵያ ድረስ ሮጠሽ የመጣሽው እኔ እናንተ ተስማማው መስሎኝ ነው። አንተ ግን ምን አድርገሽ ነው አንቺ ተንኮልክ ክፋትክ ያደረከው ነገር ሁሉ ያደረከው ወንጀል ነው እንዳይታወቅ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ልጅቷን አንቺ አታውቂያት፣ አንቺ አላስረገዝሻት፣ የአንቺ ስም አልተጠራ ሄደሽ የማን ልጅ እንደሆነ ላጣራ ብለሽ ዝም ብለሽ የሴት የሱመያ ህመም እኔን ስላመመኝ ቆይ ልንገርሽ፣ ማንንም ሴት መተሽ ይሄ የተወለደው ልጅ የባልሽ ነው ወይስ ሌላ ሰው ነው ብለሽ ላጣራ ነው ብለሽ ብትጠይቂያት ዝም ትልሻለች ልጅቷ? አንቺ ምንድነሽ? ምን ቤት ነሽ ትልሻለች? እኔ እንኳን ቢሆን ብጠይቃት የዛን ጊዜ በተፈጠረው ችግር ታውቃለች። በተፈጠረው ችግር ተጠርጥሬ ላንቺ ብዬ ልጁ ሲወለድ ኒካ ወረቀት የውሸት አሰርችልሽ ቆይ አስቢኛ ይሄንን አድርጌ በዛው የተነሳ ለሚስቴ ያልሆነ ነገር ነግሯት ልጁ ሴት ነው የተባለ ነው። ስለዚህ እባክሽ እናስመርምርና ውጤቱን እሷ ለምትፈልገው ሰው እንስጥ ብላት እኔን እምቢ አትለኝም። እኔም የነበረውን አብረት የለፋውትን ስትቸገር የቸገርኩላትን አስባ እምቢ አትለኝም። እሺ ትለኝ ነበር። አንቺ ከመሬት ተነስተሽ መተሽ እስኪ የወለድሽው ልጅ የሴት ነው ወይስ የዛኛው የባልሽ ነው ብለሽ ስለዚህ ተብሶ እንደዚህ ይጠይቃል እና እንደ ልጠይቅ ነው ወጣሽ ከኢትዮጵያ ሮጠሽ መጣሽ ልታጣሪ መጣሽ። እሱ ለምን ዝም አለ? ለኔ አተውልኝ ምንኛ አንተ እኔን ተቀበለ ፓስፖርቴን ከማስፈራራትና ሌላ ነገር ከማስደረግ ጭራሽ ማሸሽ ነው። ወይም ልጅቷ ወይም ለምን ችግር አለ? እኔ ብጠይቃት ልጅቷ ወይም እኔ ብጠይቃት ደግሞ መጠይቃት በሱመያ ጓደኞች ሐዋን ዳናይትን የዳናይት እናት አለች አባቷ አሉ እነሱን ይዘን ነው እንጠይቃት ያሰብነው። አንተ ግን በመሃል መተህ በሐዋ በኩል አስጠርተህ እኔን ፓስፖርቴን አስቀምጠህ ብዙ ነገር ከዛም በኋላ እንደዛ ይዘሽ ሄደሽ ትልሻለሽ። ሰው ያላወቀውን ነገር አስደረከኝ። እሺ ትልሻለች። እንደዛ ሄደሽ ምንድነው ያልኩሽ? ምን እንሞክር ከሆነ ይሆናል ካልሆነ አልሆነ። በቃ እኔ እኮ የእናንተን መታረቅ ፈልጌ ነው። በተለይ ደግሞ አሁንም እያደረክ ያለው ጥፋትህን ማመን ሳይሆን ሌላ በጥፋት ላይ ጥፋት እየደረክ ነው። እኔ ምን ጥፋት አንተ ማሰብ ያለብህ አሁንም ነገሮችን አርም፣ እውነታው ይውጣ ይጋለጥ፣ ሁሉ ነገር አስተካክለና ወደ ትዳር ተመለስ። ልጆችን ከሚስት ጋር አሳድግ። ሰው ቆይ የምን እውነታ ነው የሚወጣው? አሁን የተወራው ሁኔታ የኔ አይደለም። በምን እንደዛ ካልሆነ ለምን ፓስፖርቴን መውሰድ አስፈለገ? ካንተ ፓስፖርትሽን ያንቺ ጉዳይ አናዶኝ ነው። እሺ እንደዛ ካልሆነ ልጅቷን ፈልገን እናገኛት። እኔ እንዳላጣራ ይፈልሽ እኔ ለምን አንቺ ጋር ነች አንቺ ደበቅሻት። ራስን የደበካት አሁን እኮ አወኩኝ። አመጋ ሰላም ዱቢ ገረብረት ኦፋ ይርቲ ሆኖ ዋን ብራ ከሰገለን ይረኒ ሰላም ዱቢ ገረብረት ኦፋ ይርቲ ሆነ ጃማ ጅሩ ጋመለ ዳይምን ኮንገርቴ አከገርቴ ካይሰ ደውራቴ ሰላም ዲምባን ዲበቲ አካውን ገርቴ ቤቱ ተቹ ወልማገለት ረቢ ሀቃ ሰደው ነገር ረቢ ሀባሱ አኔ ገርቴ ሰደው ገርቴ ዲምባን ዲበቲ አቦ ሰደው ገርቴ ዋን ካነ ገርቴ ካይሳ በሂ خلاص ወረቢ ፍዲ ገርቴ ደንደው አኪቲ ገርቴ ወኒ ጎለ ሙንጅሩቲ ነምብቲ ተነገርቴ ሰላም ተነ ኢራፈጋዶ خلاص ገሄቲ ከረብጃ ዲሲ ኾቱ ጀንጅራ አመለ ጅባተ ገርቴ ሃንገ ተኮኒ ያለ ጀ ማለፊ አስራ ገርቴ ለፈ ደመ ጅራ ብሪ ባሰ ደቀ ጅራ ደቀ ገርቴ ዋንን ገርቴ ጎዱ ቀቡ ድርቀመ ተኮ ገርቴ ያለቲን ዋንን ደንደው ያለቲን ዮን ገርቴ ከሪን ደደቡቴ አስደበን አንጀቹዳ ኢንሻአላህ ስነስ ዳጎ ዳዳ ረቢን ገርቴ ሃንገሽት ገርቴ ፎርማት ሰገርቴ ወዮ ፍደለ አልহামዱሊላህ ረቢ ኸራ ጎዱ ረቢን ገርቴ ያቀሰ ዳዳ ረቢን ገርቴ ያባሶ ፊ ሱመያ ሰላም ሆጋ በረጅርቱ አካ ገርቴ ነመ ገርቴ ኢሲዳ ፍያዱ ፈካቲ ሆጋ ገርቴ ሰደበር ተሞ ዋን በራተቹ ኢንሻአላህ ኸይር ጋይስ ዳጎዳ ቪዲዮ ላይክ ሼር ጎዳ ነሙን ገርቴ ያሱብራ ሰብስክራይብ ጎዳ ቲማይታዳ ዋን ጅሮ ወርዶ ገርቴ ሲምራዲንጋ ነጋ ናፍቱራ ሰላም አለይኩም ምንድነው የምጽፈው? እሺ ያሳየኛ የሊቷን ቁጥር እያጠራው ነው። ይሄስ እሷ ቁጥር ነው ቁጥር የስ አሳየኝ። እኔ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው የሰጠው። እርግጠኛ ባልሆን ደግሞ አልሰጠም። ግን የምጽፈው መጀመሪያ አንተ አሳየኝ። ተረጋጊ። ሌላ ቁጥር እየወሰድክ ነው?
የምን ቁጥር ነው? የልጅቷ ቁጥር እኔ ጋር እንደሌላ አውቀዋለሁ እኔ ለዛም እርግጠኛ ስለሆንኩኝ የሰጠውክ አሁንም የክፋት ጥግ ድረስ አትሂድ ግድ የለህም እሺ ምንድነው ጽፎን አሳየኛ የልጅቷ ቁጥር እያስታየው ነው ተረጋጊ እሺ እሺ ምንድነው ታነሳው ለምን የሚያነሳው ነገር ያሳየኛ ታዲያ ምንድነው የሚያነሳው ምንድነው የምታነሳሽ መጀመሪያ ንገረኝ ምንም አይደለም ምንድነው ቁጥር እያጠራ ነው ስልክሽንማ ያኛው ስልክ የታለ የዛን ቀን ያስው ስልክ ሌላ ነው አሁን አውቀሽ ባዶ ስልክ ይዘሽ ምትዞሪው ይሄ ነው ስልኬ የዛን ጊዜ የሚያስኩት ስልክ ይሄ ነው አሁን የሚያስኩት ስልክ ይሄ ነው ያ ባይሆን እኔ አልኩ እኮ እንዳንተ አይደለሁም አልኩ እኮ እንዳንተ ነው አርቄ እንደዚህ አላስብም አርቄ ባስብ ኖሮ በቀደምነታ እንደዛ ይዛኝ በሰው አጣርታኝ ይሄን ያህል ነገር አታደርገኝም ነበር በሰው ሀገር ማለት ነው አሁን እና ሱመያ እንድታረቅ ትፈልጋለሽ አንቺ በጣም ደስ ይለኛል ከፈለግሽ የት እንደምኖር ቤቷን ነገር አካባቢውን አድራሻውን ነገር የቤተሰቦቿን ስልክ ስጪኝ የሱመያ አልሰጥም እሺ የቤተሰቦቿን ስጪኝ አልሰጥም ለምን ደምሰጥክ እኮ አፈልግም ታው እኮ ነው ምን አለ በስጪኝ አልሰጥም የት ነው ኖር ቤቷ ምን ኖርበት ንገሪ እኔ ላግኛትና እሷን ይቅርታ ልበላት መጀመሪያ ያለው ነገር ይጣራ ከየት ነው ታራው ደበቅሻል በኋላ ባንዴ ልጅቷን ደበቅሻል እንደዛ ካልከኝ እንደውም አልነግርህም እሺ አልደበቅሻት እሺ ራሷ ተሳፈረች ስጪኝሽ አልሰጥህም ለምን ራስ ስጪኝሽ እሺ ልጅቷን አንቺ አልደበቅሻትም አንቺ ተሳፈረች እንበል ራሷ ተሳፈረች አሉ ከባሏ ተጣልታለች ተለያይተዋል አሉ እንኳን ተለያዩ እንደው ተይ ነገር ካወቅ ልጅቷን ራስና የደበካት እኮ ማለት ነው በቃ ጠይቄ ነው ከነሱ ጋር ተለይቻለሁ ምናምን ካወቅ አንተ ነው የደበካት እሺ ግን ለምሳሌ አሁን የሱመያን አድራሻ ነው የምፈልገው እሷን ጠይቄ ነው ይሰጣለሁ እሷ ፈቃደኛ ከሆነች ሱመያ አልጠይቃትም አሁን አንተ ለምን እንደምጠይቃት እና መቼ ጠይቃት ቁጥሯን ትልትል አልጠይቃትም የቤተሰቦቿን ሽማግሌ ላክ እሺ ሱመያ አንተ የቤተሰቦቿን ሽማግሌ ላክ እሷን ጠይቂያት ፈቃደኛ እንደሆነች ሳቅ የቤተሰቦቿን እሺ ምንኖርበትን አካባቢና ቤቷን ንገሪኝ እኮ እሱንም ጠይቂያት ታውቂያለሽ ማለት ነው ምንኖርበትን እሱ ሌላ ጥያቄ ነው የሷን አድራሻ እሷን የምትፈልጋት ከሆነ ልጠይቃትና ልስጥክ እሺ ስለዚህ ምትኖርበትን ቤት ታውቂያለሽ ማለት ነው አሁንም ደግሞ እዛ ደግሞ ልታሳፍነኝ ነው ታሳግተኝ ነው እንደዚህ እንዳሳገትከኝ ምትኖርበትን ቤት ታውቂያለሽ ማለት ነው አይደል እዚህ በቃ ሱመያ ምትኖርበትን ቤት እና እምቢ ካልሽኝ አልተባበርም ካልሽኝ አልተባበርም ፓስፖርትሽን ሱመያ መታሰደው እሺ እሷን አስጠራያትና አደን ስትመጣ እኔ እሷን ይቅርታ ጠይቂያት የእሷን ፓስፖርት ሰጥሻለሁ ሱመያ እንትኑን የትኬቱን ይወጪውን እኔ እችልሻለሁ አደን ትምጣ ሱመያ ገባው ትምጣ ወጪውን እኔ እችላለሁ ትምጣና እኔና እሷን አንቺ አረብ ሀገር ነው ምንም አላደርጋትም ሰው ቤት ነው አይደለ ፓስፖርቱን አንቺን ሰዓት አለው ከሷ ጋር አስታርቂኝ አንቺ መንገድ ከፈለጋችሁ ፖሊስ ምናምን ሰው ሰብስባችሁ እዛ ማቆሶ የለም አይደለ ከፈለግሽ ከተማ ቀይሩና ጥሩኝ እዛ ፓስፖርትሽን ለሱመያ ሰዓታለሁ እኔና እሷን አንቺ እዛ አስታርቂኝ እየለመንኩሽ ነው እምቢ ካልሽ በግዴታም ታደርጊዋለሽ ተገደሽም ታደርጊዋለሽ እየለመንኩሽ ነው ስለዚህ ካለብዛት አሰጠኝ ፓስፖርት እኔ እኔስ ታረጋግኝ ፓስፖርት በጣም ጥቂት ውስን ቀን ይቀርኝ ለምን አንድ ቀን አይቀርሽ ምንም እንዳላደርግ ሱመያ አንቺ እጅ ነው ያለችው የልጁ እናት ልጅቷ አንቺ እጅ ነው ያለችው ደብቀሻቸዋል እነዚህን አድርግልኝ ተው ስለ ሜሞሪ ትቻለሽ ሜሞሪ አናዳችሁ አይደል ስለ ሜሞሪ ትቻለሁ ሂጂና እንትን በይልኝ አንቺ አርግልኝ አልኩሽን አርግልኝ አሁን ፓስፖርቴን አልሰጥሽ ምን አርግልኝ አልኩሽ ለለምነሽ በልመና በጉልበት ምናምን አይደለም በጸባይ በልመና ለምነሽ አርግልኝ እሺ የሱመያን ቤተሰብ አድራሻ ካልነገርኩክ የሱመያን ያለችበትን ቦታም ካልነገርኩክ ቁጥሯንም ካልሰጠውክ እዚህም መታ የኔ ፓስፖርት እንድትቀበለኝ ካላደረኩክ ምን ታረጋኛለህ ምንም አላደርግም ፓስፖርትሽን ይዤ ቁጭ ነው ነው ፓስፖርትሽን በጸባይ ለምንሻለሁ የሆነ ቀን ግን ታመጫታለሽ ራስሽ እንደዛ ነው አንቺ እዚህ ከሆንሽ ሱመያ አንቺ ፈለጋ ትመጣለች ፓስፖርትሽን ልትቀበል ትመጣለች እኔ እሷም ሚስቴ ናት ልጆቼና ምንም ማረጋት ነገር የለም ይሄን ብቻ ተባበሪኝ ያልኩሽ በቃ አለቀ እንደዛ ነው ፓስፖርትሽን እዛኔ ታገኛለሽ በቃ
እሺ እሺ ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ካላደረኩኝ የሆነ ተንኮል እያሰብክ ነው ማለት ነው አባ ተንኮሉ አይደለ ስለምን ተንኮል ያው ስለምን ተንኮል ነው ታሪው እኔ በደንብ ነው ማቅ ካንተን ስለዚህ አሁን ይሄን ካላደረኩኝ ይሄን የሷን አድራሻ ላንተ ካልሰጠው የሆነ ነገር ለማድረግ አስበሃል አሰጠኝም ምንድነው ማድረግ ምን እኔ ፓስፖርት ብቻ ነው አልሰጠሽኝ ምን ማድረግሽ ነው ዘና ብለሽ ዞሪ ከተማ ውስጥ አለሽ እሺ እኮ ፓስፖርት ልትሳፈሪ ስትይ ሲጨንቅሽ የዛኔ ራስሽ ትመጭና ተነግሪኛለሽ እንደዛ ነው ሲጨንቅሽ ሲቸገርሽ ተነግሪኛለሽ ያለ ፓስፖርትሽ የትም ሄዳችም ከተማ ውስጥ ነው ያለሽ የቁም እስረኛ ነሽ ማለት ነው እንደዛ ነው አለሽ ከተማ ውስጥ ያለ ፓስፖርት ወዴትም አትሄጂም እችን ኬላ እንኳን አያሳልፉሽ እሺ አሰጠኝ ማለት ነው አይና ከሷ ጋር ተመካክረን እምነግርሽ እሱ ይሻልሻል አሪፍ ሐሳብ ነው እሱ ቆንጆ ሐሳብ ነው